Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, anya mo tanti kastoy abiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti pagpapintas kaw. Kasapulan ka di pa'y dayta. Una, kita man ni Maribanang kaslabalasang. Agbado ka lang mo't iti fitag, nalpas. Kaya't ko kumamot atay pumudawat. Anya, ay di ka nagarapap iti kastatuyang. Tawan igatang mo iti pagpapudaw mo. Imbag pa'y tidaduma dita. Takas dalabalasang. Ngam siyak. Jak samot mapadasanan ti agaramat iti pagpapintas. Simple lang mitaramidam tuyang. Inaldaw ka nga agdigaws. Kanayon mo alabaan dagiti kawus mo. Kun agsagaysay ka. Nada kumamot bang banglo ka? Ada kumapay lipstick ka o kan pulbos ka? Sige. Gumatang ka, no da kwartam. Tasyak, timatmat gadak, umdas laeng ngay gatang tay ti kananta. Enteng, ikagdigos, sabalin ti pay udmaw. Kan kita manday tabuok mo, kaslag mantika. Tay pumadaday ta nga ang kabil ko, idi. Kaano nga ang kabil mo? Idi last week. Ay, salbag ka, Enteng! Ikagdigos! Ay, Naglamin ti ganun. ingka agidadang. Uray, nalamin lang ta. Ay, makamu ka. Awan pa'y serbiti kinagagat mo amang idadaulo iti clean and green dito'y barangay tayaw. Tadi ka mat agdigdigaws. Ha? Di naktumitla kayat akaida. Ay, salbag kakit day. Asino nga iti mayat ang makikaida iti angdod alaklakayan? Ha? No di mo kayat ti agdigaws. Saan laang? Nay, apay akastamot ng tilangam, Kapitan. Nakasiksik si ni Maribanang, ngamsi ka, laklakayan kalauna yan. Bay-bay nga agpasiksi ni Banang. Katsi ka nga ay, agpasiksi ka mo't Na, agbaklaan? Saan, Kapitan? Di kaya't ko asawain, ingkag papukis kan agkulay kay tibuok, kan agdigus ka, agbangbanglo ka kasjay. Adula amin dayta. Nang runa kat si kati Kapitan dito'y barangay tayo. Iso anas ka na nataar ka kanayon, Kapitan. Adula amin. Ikan nakide ti asukar tayo nakagkapay. Kani, makakapkapi akon. Sige nga raw, Kapitan. Mabitlaang, taikan ka. Sige, Violet. Ilabam amin dagito'y bado may kaniinteng. Naimbag man, tagpalundri kayo itakanyak na nabanang? Ay, wan. Tamadadaal nga min dagiti kukok no aglabaak. Ha? Ah, kita dagiti kukok, Violet. Kaman manicure. Wen anya, nana? Iso nga agpalabaak laangan. Kan maysa, diyak kayat ti mabannog. Kan ado ti order ita kadagiti lakok ang pagpapintas. Kat dayta ti aramidag. Sige lang, nana. Lapa ka? Nasayaat no kasta. Kan umay kan tulakwan iti pagpapintas, Wen, nana. Alaman, tagumatangak man? Ay, masapol nga agpapintas kamot, Violet. Tane, awan samot ti agaram kan ka. Awan nga rod, nana. Apay, saan kayo ka di nga aginusto ka ni Kwarog? Saan, nana? Ag-close friend kami lata, Ay, aya. Ay, anya nga rod. Di agpada kayo nga agbaak no kasta. Ay, Violet.
Nakita ka naggapo dito yung laundry shop mo itay ni Maribanang. Anya timbaga na. Inyag na dagiti lalabaan ang lupot daan, nana. Agpalaba, tamadadaal ka nung amin ti manicure na. Ha? Ti ampang? Kundi manicure, ha? Padak tumot lang agsidsidala iti bugong. Ay, ni, nanatuyang. Apay ngaya sa bahalimot ti turong dagiti saom. Apay, no agsidsida iti buggoong, awan karbangan na nga agpamanicure. Mabalin mo matlatat manicure no kayat mo. Oho, adulamay. Igatang kukot iti sidaun mi ati pagpamanicure ko kuma. Sa anak ngamin akas kinibanang banangan. Ha? Ay na, nanatuyang. Kimaron sama ti kinaapal mo. Ay, sa anak ama nagapal, bayulay. Nga may bagbagak laang tipod now. Ha? Nih, ada nakatakder abalasang. Agsilsil paun. Ay, siksi ah. Kan pangulutan ti ati dugabok na. Sino nga taday ta? Maze, agpaili ka kaday. Ha? Ay, kuwarog. Ha? Ay, jak na puutan ti panagsardang ti tricycle mo Agsilsil punak ngamin. Oh my God! Is that yaw, antibanang? Nay, katuan mate. Siyak na ito'y. Apay aya. Wow, antay! Wow na wow! Na. Beautiful! Ay na, si kakit di mate. Ala, umay ka nantay. Itulod ka ni ti papanam. Parinteng. Papanam. Di man balay ni Mang Agustino. Tada kano itid na kanyak. Apay ngay parinteng. Ha? Langamot tintilaklakayan una yan. Ha? Kita mantal lang ang paray. Nakapulo ka iti nagdakal. At lumakay ka no kasta. Di lamad-madlaw mo. Kita anak man paray. At dayaw ngubing tilangak ng mitisi ka. Gaputamok nga ornosan ti magbagay. Ay, adula amin. Ingkan iti papanam, tamapanak mo ten iti papanak. Sige lang paray. No di ka mamati iti bagbagak. Saan laeng? Ngampod na ti bagbagak alaklakayan ka una yan paray. Nay, apay akas tamutan tilangam, kapitan. Kaslag tawan kamatan iti 80. Tapurawan dagiti bukmaw. Anya nga rod. Kastuyak nga rod na talaga. Lakaya kun. Un gaya. Anya di ko nang may tad mo kanyak, Mang Agustinaw. Ikang kahit imported. Impackage man tay anak ko nga day abroad. Aya. Nagsaya atahan. Isuday ta nakaparabaw iti lamisaan. Inlasin kon tay parakan ka. Apag-isaw, adda sabon na banglo, perfume, toothpaste, shampoo, kan adamot dilata. Ay, nagadugayam Ay, agyaman Una, kas pang supapakukan ka. Gaputay di nagabrod tay anak ko. Pinautangam iti 5,000 nga inaramat na nagpamanila. Kasta? Wen, iso nga itatad da package na simbang pat. Ibingayan kamot kapitan. Pagyamanak no kasta, Mang Agustino. Aramatem dagiti itad ko tapno umubing ka, kapitan. Tanay, laklakayan kamot na permay. Laklakay ka pa yan ngamiti siyak. Kat adayo nga inaunaak ngamiti si ka. Sino nga taday tabalasang anak kapayong? Bagay na ti pangulutan abuok na Marituyang! Ha? Maribanang? Sika? Ay, win maray. Aglakla ko akman iti pagpapintas. Amangan no kayat mo ti gumatag? Ha? Alan, maray. Mabit lang ta idisok, Oh, mangkita kan iti gatangam, Marituyang. Adamot cream para iti rupa. Adda shampoo. Adda sabon apang papudaw. Kanda dumapay. Anya? Ay na Maribanang, sa anak lang agbibisin nga agpaubeng.
Anya. Bakit akaw? Iso nga awan anyaman na. Nandiyak agaramat ka dagita. Gastos la dayta. Sige, inakaw. Na, tibak bakatanan, tabaribar tisongbat na. Ay, amok, umapal manen iti langhak. Ngamin, awan igatang na, iti pagpapintas na. Ay, talaga ka di alaklakayanan tilangak dungaw. When mate, Ay, kasta. ay nainteng. Laklakayan lang arudan tilangam, sa di kapay agdigaws, ad-addan amaday. Ay, nalamin nga ron ti danom. Nala, makaamo ka. Basta siya, agpapintas aklata. Bakit nga papapintas? Anya ti maymayat, inteng. Tibak-bakutan nga agpapintas, wanaw tilaklakayan nga ang dod. Ay, parehas. Makaambo ka? Ang kastay na kunakon, agpapintas aklata, kat dinakparitan. Ngamin, saan nakakasken ka nga ang dod? Na, mayat mo't tabibig mo, marikwanan. Nakalipstick ka man. Ay, wan. Angam saan unay analabaga. Kastoy ti kayat ko. Impadas ko lang tay ginatang ko kan ni Maribana nga lipstick. Kan mayat dagitila ko na. Ta saan ama kadadahal iti rupa. Oho, nagnginan tupay. Wan angam saan nadadaalan ti rupa. Kasi ti lipstick. Saan nakas kadagiti daduma di ta lipstick. Ano yung lipstick maun kat agkabibaw mo tayo tabibig mo. Adayamot kasta lipstick. Kadamay. Mid in... Ay, Jack ibalikasin, Maray. Ay. Maray, manungay ta lipstick ma. 400. Ha? Nagnginamatan? Ha? Adulamay? Pasikat kayo kit di ah? Ha? Inak man langan? Na. Anya nga tati problema day tatao aya? Pasikat ko na nakit din. Kat sa anak magagpaspasikat. Wano, apal naman nga tantawan ngamin may gatang na. Waraw, mapantaman ija iliit at inak man agpapukis. Ha? Ay, sige ang kangil. Apag isaw, agpaili akmat laang. Kan agpapukis akmat laang. Mala, mapanta. Ay, itaman pa'y ang nakalagip ka, angkal. Eh, kaya't kung agsublit isigod akin na taer ko. Aya, wana. Aguray ka, angkal. Nagdigos ka. Eh, permi ah. Nagbangbanglo ka. Eh, permi timpusit-sit ko abang banglo iti badok. Day tagayam tayo maang angot ka. Okay, let's go. Siga ka di da ita, inteng? Uwan, isakmat. Napan kami nagpapukis, antay. Kan nagpakulay kami pa itibawak. Ni Uncle Kat Black, sakit hilaw. Ay, unay kat daytan akulay ti buok mo, kwarog. Ah, Kas kala aga-agab iti manok iti dayta alangam. Ay, mayat to pa yan, tay. Bagay ikaw. Ay, imbag man, inteng, ta nakapagpanunot kan. Uwan ah. Kan nagbangluak pa'y itan. Ay, nasaya at nukasta. Ay, timmaer ka pa yan, inteng. Awan pa'y may gatang mo't iti lipstick asag po 400. Ha? Lipstick a 400? No adda kasta kwartam, di gatang mo niti bagas. Ha? Anya mo't ti kastoy abiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti napintas at chinilas kaw. Nakitam siguro tay chinilas ni Maribana nga nagpintasan niya. Kanya ngay nga raw tuyan, kitawan mo't nga raw di gatang mau. Bayam, taramidag at chinilas mau, tay butas ko adadaal. Ha? Butaway, iso nga aramidag langan at chinilas mau. Anya? Imbag da dya, tamaala na, ti 20 years. Ay, badaw nga. Ay. Anya mo't ti kastoy abiyag da. Jak pa'y makagatang iti kaya't kumat agatangan. Ay,
Ay na, tuyang. Tinapatag, saan tangag bisain? Mawatam. Kun may isa, agsalukag ka. Tapno makagatang ka, iti kayat mo agatangay. Sino na ito'y masabat ko abalasan? Hello, Mr. Guapo? Ay, gwapo ko na kanyak. Wan, guwapo ka matngamin. Ah, Nagbanglo ka pa eh. ay, agore ka. Huyo. Awagan nak iti Miss V. Ada na ko na kanya ka napintas dati a barangay. Iso akayat ko man nga alaan iti video. Ay, una. Asino ka diti kapitan ditoy, mabalin ko a pagpakadaan, kan ma-interview. Ay, katno siya ti kapitan dito. Oh? Si Kagayam ti kapitan. Iso matlagayam anadalos kan napintas ti barangay mo. Tanagwapo, kan nadalos ka a tao. Nagbanglo ka pa eh. Kasta ka di. Sige, Kapitan Gwapo. Sikat ti model iti daytoy a video, ha? Total, barangay mo mat daytoy. Sige. Mapan ka iti daytoy a banda, Kapitan. Diyo. Agpost ka ijay. I-video ka. Kat background mo dagita green na mulmula. Una. Sige, Miss B. Kayat ko lang na. Oy, kitaan nyo dahito impos na dito YouTube, aw. Kwaraw, kabadaw, umayo kitaan. Ngan, kita akman. Anya day taya. Barangay Kabildatan, kuna naman ti title na. Ay, wine. Ni uncle ko day tao. Anya dyan na isurat, Maray? Kuna na, kadalusan a barangay itipak pakupak. Kuna na, Mike. Aya. Why, ni uncle ko day tao. Ay, sikatan ni uncle kao. Inteng, makitam itatibunga ti kinadalos ti bagay. In YouTube na kanjamay sa a vlogger. Adon ti mangbuybuyakan ka iti YouTube. Ay, uwan. Iso amanipod itadungaw. Masapol ngay naldawak anadalos. Nakababay nun ang dudak. Tama isa ka modelo dito barangay tayaw. Ken sakpay ti kapitan. Ay, kasta ti kapitan. Masapul ngamin anadalos ti bagem. Kastamutan ti barangay mo. Iso nga ita, Inteng, mintinaram ti panagdalos mo iti bagem. Kastamutan ti panangidaulom iti kabarangayam para iti clean and green ti barangay tayo. Ay, uwan manang. Aramidag data. Katumulungak para kan ka, Inteng. Ngamen, I love you very much, Inteng. I love you very much, mate. Banang dunga. Kasta kapitan. Ituloy mo ti agbalin a modelo di ta barangay mo. No nasaya at ka modelo, si kamot laeng ti maidayaw. Sige. Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi da tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.